Агу халалрат фонд яхгвалашәоит аиҳабы Аԥсны Жәлари адепутат Леонид Лакербаи афонд ахаҭарнак Лиаля Чамагәеи раԥхьа иаҭааит аахыҵ Уаԥстәыла. Араҟа дара рҭааит зқьышә-шәиԥшьыни жәаҩаҩ шықәса рзы Аԥсны иҭахаз хҩык аибашьцәа Џьамал Сиукаев, Роберт Петров Какоите, Ацамез Маргиева анышә иахьамадоу аҭыԥ. Аибашьцәа рҳаҭгәынқәа ыҟоуп ақалақь Ҵхьынвал агәҭа абжьаратә школ аганаҿы. Уи ашықәсан даҽаџьара анышә иамардартә еиԥш аҭагылазаашьа ыҟамызт, избанзар ақырҭқәа лассы-лассы ақалақь иалахысуан. Аделегация иалаз ашәҭ шьҭарҵеит зқьышә-шәиԥшьыни жәаҩаҩ ҩныз қьааба шықәса рыбжьара иҭахаз аахыҵ Уаԥстәыла ахьчаҩцәа рыхьӡала игылоу абаҟамҵан. Ари амемориалтә комплекс аргылан ҩнызқьи ҩажәиак шықәса рзы. Ҵхьынвал ақалақь аҿы дынхоит Аԥсны иҭахаз Ацамез Маргиев иан Нора. Ари амҩаду лыҷкәын ихьӡахуп. Асасцәа анылба лылаӷырӡ лзнымкылеит. Не плачьте, пожалуйста. Ваш сын пришел к нам, когда нам было плохо. И здесь не очень хорошо было, но он нашел время подставить братское плечо. Вам низкий поклон женщинам из Южной Осетии от всех женщин Абхазии. Мы в вечном неоплатном долгу перед памятью этих ребят и перед вами, их мамами. И мы, конечно, действительно будем рады, если вы приедете на отдых к нам. Посмотрим. Мы очень этого хотим. Мы очень этого хотим. Спасибо. Лара асасцәа ҭабуп ҳәа ралҳәеит, иазгәалҭеит хымԥада ԥсшьара Аԥсныҟа дшаауа. Аделегациа дырԥыларц арахь дааит ааигәа инхо Џьамал Сиукаев иԥшәмаԥҳәыс. Аԥсны аибашьра ианалага раԥхьатәи амшқәа рзы иара иҩызцәа дрыцны аԥсуа жәлар рыхьчараз дааит Гәдоуҭаҟа. Хымчыбжь рышьҭахь дҭахоит. Елена Бестаева ҩыџьа лыԥҳацәа ршьапы иқәлыргылеит лхала. Меня каждый год приглашают на День добровольца, также приезжают на День Победы 30 сентября. Вот, всегда оказывает огромное внимание. Огромное вам спасибо за память. Афонд ахаҭарнакцәа убасгьы ирҭааит Ҵхьынвал инхо Аԥсны иеибашьуаз Валери Хубулови, Казбек Габараеви рҭаацәа. Ҭабуп ҳәа рарҳәеит иаадырԥшыз ачҳареи аилкаареи рзы. Аԥсшьаразы ааԥхьара рырҭеит. Убасгьы аҳамҭақәа нрыжьит ҽыхәышәтәра иҟоу Роберт Петров Какоите иан лзы. Ирхамышҭит Едуард Катаев иҭаацәагьы. Ҵхьынвал Леонид Лакербаи Лиаля Чамагәеи дырԥыларц агәаҳәара ааирԥшит аахыҵ Уаԥстәыла апарламент ахада. Алан Алборов иазгәеиҭеит гәахәарыла ишидикылаз иҭахаз аибашьцәа рҭаацәа рбаразы Аԥснынтәи аделегациа иԥсадгьыл иахьаҭааз. Все это время гордимся, что у нас была возможность тогда поехать и у югославских добровольцев помочь в этой ситуации. Гордость всегда переполняла за то, что всегда мы рядом. Как вы всегда рядом с нами, так и мы всегда рядом с вами. Аԥсны Жәлари адепутат Леонид Лакербаи Алан Алборов изеиҭеиҳәеит аиааира ҩажәижәаба шықәса ахыҵра азгәаҭара ҳәаақәа ирҭагӡаны Нхыҵ Кавказ ареспубликақәа зегьы ишырҭааз. Ҩаԥхьа ҭабуп иҳәеит аахыҵ Уаԥстәылантәи Аԥсны хатә гәаԥхарала иеибашьуаз рахь ихы рханы. Аԥсуа жәлар рыхьӡала агәаларшәага сашәҟәқәа ииҭеит. Лиаля Чамагәа аҳамҭақәа инапы иалыркит иахьа аахыҵ Уаԥстәыла апарламент адепутатс иҟоу хатә гәаԥхарала Аԥсны иеибашьуаз Артур Диаконов. Анаҩсан Ҵхьынвал ааныжьны аделегациа Чечентәылаҟа амҩа иқәлеит. Аԥсны Џьынџьтәылатәи аибашьра ианалага Чечентәыла иуеиԥшым акәакьқәа рҟынтәи игылеит аԥсуа жәлар рыхьчаразы аибашьцәа. Иааидкылан иаҳҳәозар араантәи Аԥсны еибашьуан фышәи ҩажәижәаҩык, иҭахеит ханижәи аӡәҩык. Иҭахаз аибашьцәа рҭаацәа Аԥснынтәи аделегациа ирԥыларц азыҳәан еизеит Грозны ақалақь аҿы. Иазгәаҭатәуп Чечентәылантәи хатәгәаԥхарала Аԥсны иеибашьуаз иҭахаз рҭаацәа рԥылара ҩажәижәаба шықәса ирылагӡаны раԥхьаӡа ауп ишымҩаԥго. Ас еиԥш ауснагӡатәы аиҿкааразы аҭагылазаашьа ыҟамызт. Иааидкылан аделегациа зԥылараны иҟаз Асиа ианын жәиԥшьҩык аибашьцәа рҭаацәа. Шарип Мусаев, Алина Гаев, Ваха Хаджи Мутиев, Руслан Мицаев, Абдулавдуд Магомаев, Хасан Керимов, Султан Дакаев, Муса Абдулавгапов, Диауди Алиев, Хамид Тамхаев, Сидик Хасухаджиев, Муса Юсупов, Аслан Шавхалов, Тимирбулат Ахмадов. Еиқәа ҳаԥхьаӡа зырҟынтәи ҩыџьа Аԥсны фырхаҵа ҳәа ахьӡ ҳаракы рыхҵоуп. Руаӡәк Тимирбулат Ахмадов иҷкәын аиԥыларахь дааит. Иусуп ҩышықәса заҵәык ракәын ихыҵуаз иаб еибашьра данцоз. Иашьеи иареи ран лымацара илааӡеит. 2,5 года было. Ты не помнишь? Нет, вообще не помню. А вот что ты знаешь, что ты слышал о нем, что тебе говорят о нем? Про него все хорошее рассказывают. Ты же знаешь, что он герой Абхазии? Да, знаю. Он для тебя пример? Конечно, пример.
Аиԥыларахь иааиз Бетимат Абдулавгапова лыҷкәынзаҵә Муса дҭахоит сентиабр ҩажәифба зқьышәшәи ԥшьыни жәаха шықәса рзын. Лԥа дышҭахаз иааирԥшыз афырхаҵара иртәы лзеиҭарҳәеит ицеибашьуаз, лара лылаӷырӡ анкылара лҽуадаҩын. Леонид Лакербаи иҭахаз аибашьцәа рҭынхацәа рҿаԥхьа дхырхәеит, ирзеиӷьеишьеит агәабзиареи агәамчи, ааԥхьара риҭеит Аԥсныҟа аԥсшьаразы. Убасгьы ишаԥу еиԥш ачысхқәа реизга ҭаацәара цыԥхьаӡа ирырҭеит. Иазгәаҭатәуп ас еиԥш аиԥыларақәа уаанӡа ишымҩаԥгаз Ҟабарда-Балкариа, Ҟарачы-Черкесск, Адыгатәи Республика, Аладатәи Уаԥстәыла. Чечендыла ара игәыгәҭыжьны акәымра ҳмааӡыцызт ҳара. Абас анацәа ҳара ҳаиқәшәогьы дара Аԥсынтәылаҟагьы оумак ирацәаҩны инеиӡом. Иахьа убарҭ рызегьы еидкыланы Вахид Керимов иеиҿкаарыла убас аиԥылара ҟалит. Даара уаҩ игәы ҭнашьаартә иҟан, даараӡа ргәы иаахәеит, пату ақәырҵеит. Ҳара ҳауп иҭабуп ҳаразҳәаша, аха дара ҳаҷкәынцәа хьшәхамшҭуа, иахьшәгәалашәо иҭабуп даараӡа ҳаҳәаны, убри даараӡа иаҭахын ҳа исыԥхьаӡот, убри даараӡа игәцаракны еиҳараӡагьы абра ҳаара зыбзоуроу Лакербаи Леонид Иван-иԥа иоуп. Ҳамцар амуа аҿынӡа ҳҭаиргылт сара абра саауагьы агәы сымамызт, аха абарҭ ауаа рхәыҷқәа ҩыџьа-ҩыџьала зҭахазгьы ыҟоуп. Убри егьи ҳазхәыцны абри ҳгәы иҭеижьҭеи акырҵон, аҳәынҭқарраагьы ҳацхрааит, ҳаргьы ҳалшоз ала абра ҳааит. Абарҭ ареспубликақәа зегьы ҳархысит. Иҳәатәуп абриала аиааира ҩеижәижәаба шықәса ахыҵра згәаҭара ҳәаақәа ирҭагӡаны хатәгәаԥхарала иеибашьуаз иҭахаз рҭаацәа рҭаара ауснагӡатә шхыркәшо. Леонид Лакербаи иажәақәа рыла Урыстәыла еиуеиԥшым акәакьқәа рҟны инхоит ҩажәа ҭаацәара. Урҭгьы хымԥада ирыхәҭоу пату рықәҵахоит. Есма Џьыкыр-ԥҳа, Роберт Ламиа, Аԥсуа телехәаԥшра.